Omuzano hagati ya Rwampara district na Kashari gutandikireje kandi ecweka cyo kubanza chwire bushabundi. Abakubagiro mu cweka cya kabiri aba Rwampara batungire penalty yibatire kandi engineer girirehe bizibu abahagizi bambara district nuko kufitaho mu kishayi kutandika kutambikira nempine bikonde omukumashana kwamani omuzano nuko kutoroga. Ahantu ho barurefari birukangire bakarugo mu kishayi barukunzya gabo ahabwe byo kwerinda kuba bice kandi bamwe abarebero muzanogu bagambira mbereji. Temura munonga kushanga wagizina na Rwampara na Kiyona tubasa kunaka ikitimba kicuye kiri na nesende zuruko ikinde cyahemura na munonga kandi cyatama konka goro yenywire cyane tubare muna gori penalty yanywa konka bwe kitimba kugira ngo cyacukuzere abantu ba complaining kugira ngo gorati yanywa dene kindi kompira nugurebwa abantu nyamwingi security ninche so government ikayinesente abashita ko teka wa security erukumara so kuyaga penalty kipa witu Rwampara district yakora save so mwejo moment kuza mpira bakuza guteka mu center kija video yerikwereka mbu kipa yakora ya saving mpira so we couldn't continue game just mpira kwa gutaro mubi just twasiskara kugira ngo twafuna penalty kandi twamara gitera yanyu na nabazane ba district bikirize na referee na line abona basongera center official mo yargaira kugira ngo ya leta video yerikwereka ngo roti yanyu tukugira ngo buri mwana akwata umupira so ntenda baturetere ba cameras babatendeke bakobasa kwata ekishayi cyona kugira ngo in case abaho ikizubu kamera zezo zibonzitwetera real information. Abani bija kutegereza akacikwe kikarashareho kandi hatayituru kugambira mbarasite niyebembire groupe je ya kashatu no bubonero 8 Rwampara mukaga kandi Kashari ni singiro zino bubonero 5. Omugandi makuru timu ya Bushenyi district erigire nyuma kugwa makazi na ntungamo ahagore mwandijo. Omuzano guguzanirwa mu kishayi cya Bushenyi. Elvis Sekajigo nuwatebire Bushenyi mu dakika ya 38 lero Jacob Kwesiga atebira aba Bushenyi yo kwinganisa. Kwajenanye jambo twasiga tukabanya Bushenyi tubamisa yema ari kurataho mubashe manisa kusini mpira kwa kutali nako wajezaho Bushenyi hati niyebembire groupe yo kubanza eri kwinganisa na ntungamo bubonero 5 kandi Shema eshembere no bubonero 2.